Amicus Pro. Umusore w'imyaka 21 mu mujyi wa Taizhou mu Bushinwa, yatuburiye hoteli zisaga 60, agaca aziriraramo agataha atishyuye. Umutubuzi kabobo w'Umushinwa witwa Jiang, kurubakiwe kashobotse ariko ishyuzwa akayabo, n'indishyi y'akababaro nyuma yo guhimba ibinyoma. Avuga ko yabonye ibibazo by'umwanda ukabije muri za hoteli, bakamureka akagenda atishyuye. Yacaga muri hoteli yumva yifuza, nta n'urutobore yibitseho, ikamuha serivisi zose akeneye, yarangiza nishyure. Ahubwo icyumba yarayemo akagishiramo imisatsi, inyenzi zafuye n'udukingirizo twakoreshejwe. Ubundi agahamagara ababakora muri hoteli akabibereka, akababwira ko agiye kubishyira kuri internet. Isi kabota umutubuzi kabobo w'Umushinwa witwa Jiang, kurubakiwe kashobotse ariko ishyuzwa akayabo, n'indishyi y'akababaro nyuma yo guhimba ibinyoma. Avuga ko yabonye ibibazo by'umwanda ukabije muri za hoteli, bakamureka akagenda atishyuye. Uriho wibaza uti Jiang yaje kufungurwa ate rero? Umwe mu batsunda za hoteli aherutse kwiyemeza guhangana nawe, ngo yanga gukora ibyo asaba, ahubwo ahamagara mu zindi hoteli zo muri ako gace, asibwira kuri uwo mukiriya udasanzwe, nabo bamubwira ko yabajujubije. Umutubuzi kabobo w'Umushinwa witwa Jiang, kurubakiwe kashobotse ariko ishyuzwa akayabo, n'indishyi y'akababaro nyuma yo guhimba ibinyoma. Avuga ko yabonye ibibazo by'umwanda ukabije muri za hoteli, bakamureka akagenda atishyuye.